no mātou te mai le langi. Le tua o le tupu au au, o le langi ma le langi. Le tua lava oe mai le amatanga si o lava ngā taanga. O le tua o le tamaa le aloma le nganga pa ia. O le tua e te tauna mi ia ma whaane ne ina. O le tua e lei lava se tua e tusa moe, a wawana o e lava o le tua e tapo ia i tangata umu. Me vi ato o mātou loto le ni fiafi, whaane ne atu i atu o lo mātou tua. No le aso mātango fie o mātou maua. Whapopo mai aso lo mātou ola mātou iai le neilo langi. Whaftai le tua. Whaftai le ola. Whaftai le malosi, whaftai au whamnianga. E vi ia lava lau suafe me uma lava. O e whaia mo i mātou o lau whanau. A leitei mi o mātou o mai foi. Mātou te atu e uluma le tua. O mātou nganga e tumu i le fia ai a te oe. Mātou ngā lala atu mo fia inu atu i lau upu le ne fiafi. Lau atu se e lofa fia mai i lau lava mana. Whaau ume umala mātou whaia. Whaau ule whalongolongo lau whanau. Whaau mai foi a tau. Whaima mea whai ngā luenga. Na watu ai lau whina ngalo. Atu mo mai lo nganga le ne fiafi ai mātou. Te whaau umai. Ta whi mai o mātou loto le whaunga. Mai a te oe le atu o e whai ai ngā luenga le ne fiafi. Moli atu lau upu i whai mwhamnianga mō tangata. A umawhole ngā luenga tu maulawa i a te oe le vi inga o le whamanu mo le whane i tanga. Ai o mai ai mātou lo le whatawa. Ia vi ia lava oe lo mātou tua le ne fiafi. Ia vi ia lo swafa e whamavau. Ono Yesu lo mātou li o te talo o tuai. Amen. Ia e whatalo whatfo le ne fiafi i lau whatau songo Samoa. Whatalo whatu malengang whaloalo. E le pa ia mana mamalu si o tātou tunu. Tupu mai e mai lawa fo e tum maunga si pa ia maunga iti. Whatalo whatu le pa ia le silasio si o tātou tunu pele Samoa. Mai se fo ile no fo fa fenga inga mautou msiofo so stovine nisi o lau fenga luenga o mafuta mai atasi mai le fiafi il tato maftanga atalo fatu malole o staulanga alor nga lulue o au ne leli ile vai sa mo vai atu atalo fatu i na yo tato tu asin sina tamama tina matutua malole talo malole on sai via leli lo fatu ya tu tau pata lo fatu nisi o lo pa fonga mai tono mo tanga singasi lenga te foi leo tono fol pui e mai se foi o fol fenga luenga ni fiafi nisi o ngalului lenga te fol fenga luenga ya morta malao lungo awol tele ya e fa pe foi so se meo e yai ma ngalue ni fiafi. Ia whatalo whatu ia toe ne fiafi. Soa fo Yesu, malole, whaipa, malole ngā lulue. Ia le tua ne fiafi. Si eo o lapa fo ina. Hi unga luenga, tiu teo whenga iai le mamalo le tunu. Whatalo whatu i le ia o Samoa lo ta ape ma nofo mau i sose i tuo le neilo langi. Po whelawa se atunu o lo e ma futa mai el tātou Paul Klame. Talo fatu ya te oe. Tato po klame lei o tutu lau penga le loto. La o to au na poni fonti, tato mafuta. Ia, au na antu ma tautua oe ala le upo le tua. Wha manui atu ya te oe ne fiafi. Po whea lava sumeo e maua maile tato po klame. Whea se atunu uolo e mafuta me iai. Talo fatu. Talo fai nisi foi o le atunu uolo asia si mai au kilani nei. Le ai o kilani o lo mātua o mawai. Patalo fatu ya te utau. Tamnia le tua i fuafuanga to e taliwatu ma le manuia. Ai ia pēr le tua. Ia vai fo stei mo mole nei. We whaafonga mai ai ma futa mai nei Paul Klame. O le tutu le upenga le loto nei fiafi. Fata lofa whaapito ia toe.
e le suafa Iesu. Ta lofo i le sunga ia sau le fiafi ma tua mga lue fatasi atu. Ia le tua, sau, o ama yoi. Ia te lo lai malanga le tina i Samoa. Ia te lo ngai seki a oe a. Ia, te fo ni na yaso ia, te liu mai malmani ia le whinga malanga le tina. Amni le tu ia tu mal whanau. Ia le li. Ia, o le nei fo fiafi si o tatou atunuu ia mise lava paanga mai o mafuta mai le tatou Paul Klame. Ia ve fo ni amno e whaftai tuai ele ia o Samoa lo lango ina le tatou Paul Klame nei o tutu le Upega le Loloto whaftai lango whaftai. Whalongo lau tautua ma lau so soani na il tatou Paul Klame ia o lau whalongo ia ma e tango e fo le shiatu le tatou Paul Klame. Ia le ngata foi leo lunga o lau timeline. Ia e tu atu al tatou Paul Klame ina ia o atu le upu se tasi o na ia wo, na ia friends. Ia tatou manuia fatasi ai le upu le tua. Tewi ia le tua. Le foi fiafi ia. Tatou se mai fo il tatou mta upu ia se fo le tau sanga. Le fo amata le masina lona lua o le sabalinga le tau sanga. Ia alofa le tua mta itai sanga le mul tatou wola. Ia maua se whainga malanga manuia le tau sanga ia e le ngata foilea. Ia o le neila wa foi vai aso lo tatou iai. E tiuti mawhaiva ia ma onga na ia tatou whanau. Ia nga le leile tua, whaamanuia le tua, ia te oem si o ainga. Ia, o le tatou Paul Klame le fiafi, ia, o le tatou se e atulava i tatou mtaupu whaso solo. O le mtaupu e sfulma le iwa le tatou te whatau ina le le fiafi. Ia, mai tatou te maua i le mtaupu, ia le tulanga foi le o le malanga Paulo, ia ele taimi e vai ai pe fataape ia ele taimi e toi feilua ia luma i se no fonga i luma atu pe fola tatou va ai ele ne fiafi ia la tatou va ai le alu whainga malanga ia ele taimi ua ma vai ai ia le vaenga Paulo ia ona ole tala ina lava ole tala le lei ma fasala lau ia bave na alu le tala le lei ele senaturi mo mua ia po le vai tau lea tatu taua o le vai tau o apostolo ia po le apostolic period lea ina unau ele o apostolo ia ina ia bave ona o moli le tala le lei ia e o lisi vaianga lisi pito fatali atu lisi vaianga e aru paulo lisi vaianga ia e whapena ia le whainga o le ngā luenga e one ngalo le au tū lava po le manulauti o le tātou mta upu. E le mawhai lava e se mea se tasi po se mana po se malosi. O na tāwhia le misiona o le alu o le tala le lei. Po le whaavaina o le kāle sia i le amatanga. Le ai se mea lava e mawhai o na tāwhia. Mana tua mai le manatu au tū nā o le tātou whaasol solo atu i Paul Klame i mata upu te tasi o le tusi tātou te ilo ai whainga tā e le whainga fia le alu o le tala le lei le ola o apostolo ai wile e leila wa se mea na mawhaina tā fia le alu o le upu le alu o le tala le lei na alu Paulo i Efeso malana au malanga mai kenika rea i le whaiupo sulma le vana i le mea sa oti ai ia lonaulu. O le mata au pus fulu man balu lea ia fo i au te tala noa atuai, leanga o le soonga lea. E nālu ese mai o ia mai kenikarea, ai tuua i nā ia akula mapisila. Tuua i nā i kenikarea, ele mea na oti ai le whana seri Paulo. E masalo la e alu Paulo anga i Jerusalema le whai upo e lusul ma le lua e peon tātu whaita uina le vaso tēnei. Ai ua mei atu ia le whainga malanga, ia po o le ministry a akula mapisila i Efeso. Lea nālu ese mai ei Paulo ua alu o ia whamai ua alu i Kaisaraia i Jerusalema. E alu Paulo i Efeso a o loo iai akula mapisila i le whai upu na e luas fulu marwha.
sa tu ua fo ila e Paulo ia le sile me tu te loa ile le ta ua tele o le strategy po o ia po le awala na whao ngai nei Paulo. E le o wha tasi te mi umu. Pei fo ila o le mata upo se fulu ma le valu. Sa tu ua i e Paulo ia Timoteo masila i Perea. Ele mata upo se fulu ma le fitu, non fai upo se fulu ma le wha. Ai al watu o iei ate nai na o ia lava. Ai na toe fei loa i le whai ngā malanga i le mata upo se fulu ma le valu. Toi whai loa i ei koronito. A lea lau tātou o maila i le mata upo se fulu ma le iwa. Ai mawhai ona o wha manino ma toi wha manatu ia to ele tā ua tele o le whai unga o le mata upo se fulu ma le valu. Wai manatua fo'i, o lea ua tātou o atu i le malanga lona tolu le apostolo Paulo. Tā ua tele le mai tau mai o malanga, wa uma le malanga le mamua, uma le malanga lona lua, a le malanga lona tolu lea ua. Wha penao na wha maea po ua wha uma le malanga lona lua. A lea ua a mata le malanga lona tolu, malanga wha apostolo le apostolo Paulo. Lea na a mata maila i le mata upo sifurma le valu. Na ia le whai upo e lua sifurma le lua, ia ma le lua sifurma le tolu, le i wha upunga wha pea. Wa o atu i Kaiseria ia po le ua o Paulo i tua oi o Jerusalema ia po lo o atu a Kaiseria e tutonu o Iuteia. Ai fa mai ua o atu i Kaiseria ia le whainga malanga Paulo malana o malanga. Fa mai ua aluae ma lofa atu i le ekalesia la le Jerusalema po le Mother Church. Fa mai ona luifo lea o ia i Antioka. Ya, le lai fa mai wa luifo o ia i Antioka. Ya, mataulia fo la Antioka. O i leana a mata tuai le whainga malanga. Ia po le malanga wha apostolo lona lua. A o le nala o toi wha aiu i Antioka i le ekalesia. Na a mata tuai le malanga lona lua. Le apostolo. A le whai upu la e lua sumantolu. O i nana i loa mai ai. Le amatanga o le malanga fa apostolo lona tolu ale apostolo Paulo fa mai ua fai po foi o le winga na fa punga fa mai ua fai po foi ele tulanga foi lea e pe tau mai i ele fa pea na le tasi se aso pe tasi se po pe tasi ia pe tasi se aso na nofo ai le apostolo i tutonu o Antioka. Lona winga na faa umi la na nofo ai tutonu o Antioka. Na e fai mai ia le faa Britania faa pea after spending sometimes lona winga e leo stemi e la ititi. Sometimes ia maybe a couple of weeks. Le lope luo ni vai aso pe tolu ni vai aso ia pe masina foi ia hu no pe fai tau masina foi na no foi ia tu sa mal fa punga fa Britania after spending some times in Antioch ringa na yeise temi na malo lo le ai le apostolo i Antioch ia fa longo la ia le fai upo e lusu martolu le fa mai ona fai po foi wa alu atu lea o ia ua halu solo i le nuu o Galatia ma Ferukia. Winga upunga ua halu solo lona winga he came into the city of Galatians from place to place. Mai lea no fuanga i lea no fuanga. E tau mai ei. O mea umaia na siasi mo i ei Paulo, ia masila i le la malanga lona lua, ia matimo teofo, i le atu Galatia. O lea ua toe asi i ai le apostolo o Paulo. Le walu e toe asi, fai mai walu solo, lona winga, wa asi solo le apostolo e toe asi
ia le auso, na i ekalesia o lo ia i tutonu e le ngata o Kalatia, ma te leo Kalatia o le tu malo. Galatians was for a region. It's not a town, it's not a little city, it's a regional ringa o se no fuanga i pe o kilani le tele. Ai tele lani e kalesia o lo ia i tutonu i nana whaatunina e Paulo i tutonu o Kalatia. E le ngata o Kalatia, a o ferukia na e tau mai na, whamai, ua wha malosia e ia le auso uma, luinga wa alu Paulo ina i toe wha malosi. Na wa a mata i le malanga lona tolu le apostolo malana au malanga e toe wha malosi i le auso. Ia, le na, o le mata upula e se fulu maliva. Ia o le la u tatou o atu, ia e tatou tele i o le mata upu se fulu maliva. Ia o le tatou te bava aya ngai i le taua tele o le si tangata le taua mai ilo na ingoa o Apollo. O Apollo. Ia mantau le foi o Apollo o ia lea o se tasi o soo na luatu o ia i tutonu o Efeso. Walu ese mai Paulo walu o ia ngai i Kaiseraia po walu i Jerusalema. Ai aluatu le tangata nei o Paulo anga i Efeso. Nai ai na le fai unga le matau po suman valu. E alatu la Apollo na sau mai Jerusalema malona mala malama i mea tau o papatisonga. Ai aluatu o ia i tutonu o Efeso. O lai ai i aisi so o Paulo o ai o Akula ma Pisila. Ngai le fai upo e lusu ma le fai e o lava i le fai unga o le matau upu le na esfulu ma le valu. Dena watu ai e whaalongo atu Akula ma Pisila ia o lai la aunga mai po lai o mai ia matautala ai Apollo i tutonu o le sunako e winga e le papatisonga. Ala maneia ia o nai tau mai eina whamai o na ave eseina la ia lea e Paulo ma fo i e Akula ma Pisila wala ave eseina le tangata ni o Apollo ma la to e a o uina o ia e le tūlanga o le mea tau o le papatisonga. O le ruinga o le e tau mawhai ia le urungali i lea e tau whaamala malama atu ia mawhai loa atu i le li i leo Apollo wa leo ai i le papatisonga o i lana launga malana tala inga ai whaalongo atu e peia e whaale malama Apollo i le tūlanga o le papatisonga. Nai ei ia le fai upu na e luas furu ma leono whamai wa fua o na tautala wha malosi o ia oi Apollo i le sunako. A ua whaalongo atu Akula ma Pisila i Ateia o na la ave lea i Ateia ma wha matala atu a tili i Ateia le ala o le atua. Le ala o le atua. Luringa, the way of salvation. So they put him aside and teach him about the way of God. Nuringa o le ata o le whaaulatanga. Pea tātou mawai ei i le mele o lo tau mai whamai wa whaelo atu i Ateia ia le ala o moni o le atua. E fōlinga mai i e tasi lava le papatisonga lea i loa e Apollo. O le papatisonga a Ioane le Baptiso. Tasi a. O lea lai pi fulinga mai o lea ua wha i loa atu e Akula ma Pisila ia Apollo e iai isi papatisonga e te mana o mia ona e iloina. You need to know about other baptism e mana o mia lo i loa. Ai tātou te lei o atula i nai le vaenga la ala tātou mei mai anga i a Paulo. Ia on tātou tu whaatasia lo lea o le tū lea Paulo, ia ma le tū lea a Apollo, ia ma Akula, ma Pisila. Ma tā ua na mua i oso atu Paulo, malana au malanga i le atu Kalatia, ma Tuatira, tau nuu i Efeso, ma wha mautu wai, lea lawa i Efeso. A o iai i Efeso, sa feilo i atu ia Paulo malana au malanga, whai mai i nisi ole au soo. Po le au whātua tua, o e utel tonu.
na iei I le amatanga o le mata upu e se fulu ma le iwa. Whamai o na pō na iei Apolo I Korinito ua tuana iai e Paulo nuu mawalulunga o na o lea I Efeso ua na iloa ai isi o lau soo, po isi soo. O na whaia tule o ia I a te ila tau. Na maua e o tau lea nganga pa ia I na ua o tau whaatua. Ua whai mai I la tau I a te ia. Na mātou le la ngona lava po ua fō ina mai lea nganga pa ia. O na whaia tule o ia I a te ila tau. Pēna papatisoina o tau I lea. Ua whai mai I la tau o le papatisonga Ioane. O na whaia tule o Paulo na papatisoina lava Ioane le papatisonga o le Samoa. Po le papatisonga leo le vai. A Ioane, le papatiso. Ua whai atu o ia le nuu. Ua whai atu o ia whaatua tua I la tau I le muli mai o le keriso o Yesu lea. Ringa o le tala Paulo, ua whai atu I la uso o ia. E te tau o no tau whaatua tua matalia le na muli mai I a Ioane le baptiso. Da au tau maua le papatisonga a Ioane o le papatisonga le vai o le papatisonga le ata o Samoa. Anai misi a te outou o na outou maua le papatisonga. E tau te whaatasi e tuai I le ainga o le tua ma vea outou matangata whaatua ina o outou maua ina keriso I o outou o langa. Ka mai le fisili ala apostolo Paulo, na maua ea e outou le nganga pa ia ina ua outou whaatua. Did you receive the Holy Spirit when you believe? Luinga pe folinga mai ua uma o na teletonu ma whaatua tangata ia. A iei le papatisonga le misi o le papatisonga I le nganga pa ia. E peo lato tali. Ka mai na mātou le langona lava pe na foa ina mai le nganga pa ia. E pe folinga mai. E le I whaalongo ale awali ia. I le tala e winga I le aso le Pentekoso na fio I whaile nganga pa ia. Whamai lātou te leiloa e eisia nganga pa ia ua fio mai. They know that there is such a thing as a Holy Spirit, but without knowing that the Holy Spirit was descending from heaven upon the disciples. Na te leiloa e le I descend pe na fio mai le nganga pa ia. Ma whaamanuia I tangata sa iai le awhiawhi o Pictolunga. E tusa whamai whapretania. We haven't ever heard that there is a Holy Spirit. Se vai. Na pauala le papatisonga la e mita ai ma no nofo ma le au kerisiano nei po le au so o le tonu Efeso. O le papatisonga Ioane. Ia, whaiatu lo Ioane. Ai pe ua papatiso ina o tau lea. Into what then have you baptized? He asked them. Ona tali mai leo I lato, o le papatisonga Ioane, le tato whaitawina. Whaiatu lo Paulo, na papatisoina lava Ioane le papatisonga o le Samoa, a ua whaiatu ia le nuu, ia whaatua I lato I le muli mai, o le keriso Yesu lea, o lona winga. E iei le papatisonga Ioane, ai iei fo'i le papatisonga a Yesu, e mana o mia o na maua le awali ia, I le whaatua. Mai le whai upu e lima le la whaitawina o le fitu, mai ua whaalongo ai la tau, o na papatisoina lea I le suafo le li o Yesu. Ua whaea tu fo'i e Paulo, ua whaea tu fo'i e Paulo o na lima I a te la tau, o na o lea o lea nganga pa ia I a te I la tau. O na tau talatala lea inga ngana ese ma perfetane I la tau. O ia tanganta uma pe tino ngā fulu ma le to'olua I la tau. Lena. Ta ua ia o le mea lea e whaamatala mai I. Mai ua whaalongo I la tau. O na papatisoina lea o I la tau. I le suafo Yesu. O le whai upu e lima nai whai mai, ua whaalongo I lato.
ona papatisoina lea i le suafa o le alii o Iesu. A o le whai upoe ono. Ua whae atu fo i e Paulo na 5 i a te i lātou. Ona o lea nganga pa i a te i lātou. Fita no lai titi au tile i toe fo i a Apollo, ma kula ma Pisila, ma mai whaatasi i a mea i e lua, e tusa o le tala i papatisonga ia. Ma le mata upu leo tātou tala no e winga i papatisonga. Ai mawhai ono o si o tātou wa ai i le whaataua ina o papatisonga i tutonu o le tuspa ia. Ai meise o papatisonga i le whenga fau. E tolu i tu e ngā papatisonga e te taona papatiso ai le tangata whaatua i le whenga fau. Po le tangata ua whaatua i a Keriso Iesu. E tolu. E tu sai ma le whai upu e 5, le na whai tauina. Ua whaalongo i lato, ona papatisoina lea i le suafa o le alii o Iesu. Whai upu ono, ua whae e atu fo i e Paulo ona 5 i a te i lato. Ona o lea nganga pa ia i a te i lato. O le papatisonga i le vai, e taua o le papatisonga i le suafa o le alii o Iesu. Luinga, e pia fōlinga mai, na papatisoina tangata ia le tele o tangata nei i le papatisonga Ioane. E pia fōlinga mai, o lea ua toe papatisoina i lātou i le vai. I le vai. Aisea, o i lātou o tangata whaatua, o i lātou o te tau ona ona o lātou whaia le papatisonga mua, o le papatisonga le nā. Le ala tātou tala noa i mua. O le papatisonga i le tino Keriso Iesu. Papatisonga mua le nā luinga o le teimi e ulu fale ai le tangata i to tonu o le ainga o le atua, into the body of Christ. Papatisonga i e luan tātou tala noa na nei le 5, whai upu e 5 ma leono, o le papatisonga le vaina e tala noa ai le whai upu e 5, a o le papatisonga i le anganga pa ia, na e tala noa ai le whai upu e ono. A o le papatisonga mua le e tā ua tele le tātou whaatawa ina e tolu ai la papatisonga, o le papatisonga i le tino o Keriso. E pe ona tā ua i le tusi mo molko nito o lona mata upo sifuru ma le lua o lona whai upo suma le tolu whapea. A wafo o le anganga e to tasi na papatiso i na i tātou i le tino into the body of Christ. I le tino e tasi. Po le Iuteia, po le Eleni, po le Polonga, po le Loloto, whamai ma ua whaau wina i tātou i le anganga e tasi. O lo tala noa i le papatisonga e te saua i tu tonu o le au ainga o le atua le ringa o le teimi o le wha o le tanga. It's a time of conversion, time of salvation. O le teimi e te talia ai e sue a vea mali'i ma wha ola. Papatisonga mua ngā ese le tāua. Papatisonga le nā o le misi a Apollo. Papatisonga ngā u te loa o le misi le tō tele o le auli ia o le a. Ma la ufa mau whaatua. Ai la tu te leo malama moni i le papatisonga o le ulu fale o le tangata i tu tonu o le au ainga o le atua. Mai le tusi le lua kolnito o lona mtau po e 5 o lona whai po suma le fitu. O se ua i tu tonu o Keriso. O ua i tu tonu o le ainga o Keriso. If anyone is in Christ, luinga ua i tu tonu o le ainga o Keriso. In Christ luinga ua e union, ua e whaatasi ma Yesu ma lona tino. Whamai he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Taimi o le wha o le tanga. Papatisonga na ese le taua usum tua whawhine. E ta o le papatisonga i le tino o Keriso. Baptism into the body of Christ. O le taimi le na e loai o oe o le tangata fau. New creation.
Ai whaataua i nā i le vaenga mua le nā. Ia le mea tau o le new identity o le tangata. O i nā lea ua whaailoa mai ai, ia se tūlanga o lo whaasino manga fau. Ina ua e maua ke riso i lo o langa. A new identity. Te mi ue papatisua ianga i tu tonu au ainga o le atua. Wa ia te oe ia le whaasino manga fau. Wa i loa oe o le tangata kerisiano. Awa o oe o le tangata ua wha mau wha ilonga ina oe ele anganga pa ia o le atua. You are sealed by the Holy Spirit of God. Wha mau wha ilonga ina oe o le tangata ua e join, ua e iai tu tonu o le tino keriso. Mana tua fo i e loa le fita Roma, e lona pūlau tau, a wai ele leipo i luma i e tusi ai, the Roman soldier. Lea na ai ai Paulo, mai e tusi ai lana tusi i le Efeso mta upo ono, alo iai le fai upo e sfulma le fitu upo e whapea. Ma ia outou ave le pūlau tau o le faa o la tanga. Le oftau ato otoa mai le atua, oftau faa le nganga. A o te fia wha tau a ina le pūlau tau, low identity, e loa uma mai a o e tangata i au fōlinga, o le pūlau o le wha o le tanga ua i ke riso i a te oe, po ua e to tonu o ke riso. Ua e pūlau o i la wha mai, ua wha pūlau ina o i le pūlau, wha mai o le the helmet of salvation, o le pūlau o le tanga, po le wha o le tanga. So se mea e te alu iai, e yellow helmet, o lo iloa ai, o oe o le tangata ua wha mau whailungaina, i le toto o le tamai māmoe. Ua manutia oe, lo mawhau ma lo ulu e ufi, i le pūlau tau, ato o toa mai le atua, le pūlau tau o le wha o le tanga, e iloa oe o lo identity, e iloa oe o le Samoa i launga ngana, e iloa oe, ua wha mau whailonga ina oe ma uele nganga pa i o le tua. E ala i le iloa mai e tangata o tātou, o tātou tangata o le wha o le tanga. The helmet of salvation. E se le tāua. Pe ano whai atu le tāua ia o le papatisonga momoale, o le papatisonga i lo identity. Who are you? Na italia lo Yesu, e papatiso i le nganga e tasi, whameo, tangata uma ua papatiso ina i le nganga le tasi, o mai to tonu, o le tino ke riso, o i la tau, o i loa lako identity, fau, new identity, o i la tau tangata, o i ke riso, i to tonu ia i la tau, a o la tau foi o i to tonu o le tino bo le body of Christ, o i la tau tangata ua whanau fau ina i le nganga. Amen. O le papatisonga lo na lua, se o tātou whaatau ina papatisonga nei, o a papatisonga ia o lea ele o malama ai, au so o ia ma Apollo. A o lea lae te tauna malama ai, e pei o na wha malama ai a kula ma pisila, e ese ala papatisonga le vai, a yeisi papatisonga tāua. Wha malama ai Paulo ili au so o leo atu, la fo ebe vesi wha la tau whatuatua, means o talia la tau Yesu, le au whatuatua, le au so, ai se on whala vlave. Ia, o lai misi, isi papatisonga e lua. Lena toi o isi, whalongolongo, pe fōwhole la tau whalongo i lea o Paulo, ua toi papatiso ai la tau pe on tātou whaitawina le whai upo e lima, ele o tautala i le sesi, i le papatisonga i le tino ke riso, alo tautala i le papatisonga o le vai. Toi papatiso isi tangata le vai, o le papatisonga lona lua la. E taua o le papatisonga i le suafa o Yesu. Tamale alo ma le nganga pa ia i sesi tauma. Ma Yesu au to o papatiso atu. Papatiso i la tau i le suafa o le tama le alo ma le nganga pa ia. Au le wha ingoa mai i e le ngata o le apostolo Paulo au i fo le
tu se ngā luenga mta upu e, tātou mta upu le whaitau alfa upu e lima. O le papatisonga i le suafa o Yesu, in the name of Jesus, o le papatisonga le vai. Alongo foi le whai upu e lima le la, utu e whaitauina, ua whaalongo ai la tau, ia Paulo. O na papatisoina lea o i la tau i le suafa o le lii o Yesu Keriso. Ia masalo ngisi ngaka u koe papakiso, o mang papatiso le vai, au nisi tangata e fau le la tau whaalongo. Awa e te utala Paulo, e iei utaia, e iei fo i matangata e leni matangata nu ese. Le lopo iei tangata u whaalongo li liu, whaatua ia Yesu, toe papatiso ia po o whaato a papatiso fo i le vai. I le whai upu le lima, ma le whai upu ono le tātou whaitawina. Le siata ta ua le papatisonga le vai, a alu le papatisonga le vai, ua tanu mia i tātou, o le ata o le Samoa, yes. O le ata o le Samoa, repentance. O le tā ua o le alu o le tangata i lalo le vai, has to deep in e kua wha mangoto i lalo. O le ata o le tātou whai atu, declaration in public, that we are buried with God, with Jesus, ua tanu mia i tā mātou, i le oti o Yesu, i le maliu o Yesu, o mātou whioti whaatasi ma Yesu, o tanu mia whaatasi mātou ma Yesu. Mai mātou te toe tutu whaatasi foi ma Yesu, i lo whaatua tua. Ia, o nei papatiso lola ia lea, i lo whaatua tua, o le ata le nā, o le tanu mia o le tangata tua i tutonu le vai. Ai sau le tangata i lunga. Ai sau le tangata fau e alu e whaile whirangano le tua. Pei au Yesu, na umoron papatiso Yesu le vai. E le isang sala Yesu e le tau Samoa, ia o tātou, tatau ia i tātou le Samoa, ma o le vai e papatiso le vai. O na saule o le tangata fau lunga, alu loa e whaile ministry e pe o na whaia Yesu. Na na saua Yesu, whaile whaate tainga, whaato alu loa, la unga le upo le tua. La unga le fe au le malo lon te mana sauai. Ina ua uma na papatiso i le vai. Amen. O le papatisonga lai le vai. Usum tua wafine. E sau ni ai i tātou mole se ola fau. It's a new life. O le papatisonga i le tino ke riso Yesu. O le identity fau, a new identity. O lo whaasino manga fau, o oe o le tangata, ua sui lo o langa. Ua ele toe ola i le angsala, a ua identity o e whaatasi ma Yesu. Ua whailo pūlo o le wha o le tanga. Ua ilo mai oe o le tangata, ua e wha o leina, ma e whanau fawina. O le papatisonga le vai, e sau ni ai tātou, mo le ola fau, le ala wingo le ola fau. Le la alu e te whaiese ministry fau mo le tua. Le la alu te au auna i le tua i se mea fau, ngaluenga fau, mea fau, le anganga fau. Pea no whai atu na umalona baptiso Yesu, maua le ola fau ma le malus fau Yesu. Le ala mau whai, alu lo e whai le whina ngalo le tua. It regenerate new life in us. E mai ei se toe fausi ina ma, toe wha seki le lei tātou ina i o tātou loa ola i se o langa fau pe a uma o na papatiso ina i tātou. O le tere o tangata, e pe e whai mata alonga le nei mea o le papatisonga le vai. Papatiso, whai mai fo, koe papakiso, koe papakiso. O le alu ale camp, papakiso. E le ta alo i eise si te tau na whaatasi a whai ele i malama lama la i papatisonga momua. E ma whai o na toe papatiso wha alua le vai. Ai a whaia ma le whaatua tua. Tā ua te le papatiso le vai. It's how you live and how I do live after baptizing in water. O le ola fau e ola i tātou pe a umano tātou papatiso. Amen. O le identity fau po le mei loa i tātou i a tātou o langa wha le nganga e le papatisonga mo mua le whaatuai. Sau le papatisonga lea, le ola fau. How are you going to serve others? Whaafewhea, le a le mea o le a e ngalue ma whaia mo le atua.
I le ola fou, ma le malosi fou, a new life, new beginning. Pe on tātou whaitawina, o se ua iake riso, tangata fou o ia. Ma vai me tuai ua whaafouina me oma, a new beginning. Papatisonga fo le vai uso mtua whawhine pe ona utaua, o se fola folanga lea, e moli mauina e tangata, ua whaatasia i tātou, whaatasi oe whaatasi au, i le ainga o le atua. O umana o whai atuai, ia, nā ua utoe whaatu e wha mautūli tāu o le papatisonga le vai, ua whaatasia i tātou i le maliu, o le tanunga, ma le toe, tū mai o Yesu ina ua mabai aso e tonu. O le ata le nā, o le ola, tātou te maua, mai a ke riso Yesu, e ala le sitianga, ma toi tū mai, e iai le wha moe moe o le tangata kerisiano. Mai le kolose e lua lono whai posuma le lua, ua tanu mia fo i whaatasi, i tātou mai e le papatisonga, o lea fo i, ua outou toe tutu mai ai whaatasi mai i le whaatua tua i le mana o le atua, o le na whaatu mai i a teia mai e ua oti. O le papatisonga lona tolu, uzum tu whawhini, le matua numi i a Apollo, le matua le malama lama i fo i le au soo ia, a tonu wa umano lato whaatua tua, umano lato papatiso le vai, ai misi a tole papatisonga lea, o le papatisonga i le anganga pa ia. Papatisonga i le anganga pa ia. O le papatisonga i le anganga pa ia. O le mea lofa, it's a gift. O le mea lofa e ave le atua i tangata o malava. E papatisoina i le tino ke riso, pe whaatua tua i a Yesu ke riso, matalia o ia. E ave i ai fo i Yesu le mea lofa lea. Le mea lofa lea e tau o le papatisonga i le anganga pa ia. Le ia i le whai upe ono le tatu whaitawina na nei mai tatu tusi, whamai ia. Ua whae e atu fo i e paulo na lima i a te i la tau. O umana papatiso le vai. O lea lau whai mai ua whae e paulo na lima i a te i la tau. O na o lea o lea nganga pa ia i a te i la tau. O na tautala lea o i la tau i ngā ngana ese. Ma perofetane. Ma perofetanga. E iei taimi e tātou te maua whaatasi e apa patisonga i e lua. It is possible to receive these two baptism at the same time. E mwhai ona e papatiso i le taimi ua e maua ai ke riso le papatisonga i le whaolatanga. E mawhai foi ona e maua i lava i le aso lea po le taimi lea. I le papatisonga i le anganga pa ia. It's supposed to be. Ai sea, e iai lo ke riso i tutonu ia i tātou. O lona winga, ua te tau foi ona activate malona nganga i tutonu o le tangata whaatuatua. Yeah, sometimes e inistemi a tonu e te papatiso le papatisonga i le tino ke riso. O lou fale i le tino ke riso. Ia ai te le i maua. Pe tātou te le i receiving le papatisonga i le nganga pa ia. Ma maua whailonga ma mea alofa ia. Te le i o vaenga i tutonu o le tusia ngā luenga. E whae e lima o lau apostolo. Whae e lima o Petelu ma Ioane. Whae e lima o Paulo. Ai whai mai. Ai aluifo ai le nganga pa ia ma whaatumu ia i la tau. Na whae e lima. Ma tau tala mai i la tau. I ngā ngana ese. Ma perfetanga. O le sign lea. Po le whailonga lea. O le nganga pa ia ua i tutonu. O le tangata. O le tautala mai. O ia. Manifestation of the Holy Spirit within us through the speaking in tongue and prophecies. Amen. Elena le pauna ni whailonga o le nganga pa ia. Ua siol tātou le nganga pa ia. Tele nisi whailonga. E ala i le tātou characters. I a mionga, e ala i o tātou winga, characteristics, e ala i
I le puloa le na ufai atuai, wa i loa o e ma o le tangata kerisiano. I te tau fo ona i loa i o tātou winga ma mionga ma me fai o lo identity o oe o le kerisi yano. You are the Christian. You are a Christian believer. Amen. O le nganga pa ia lai pe o na luifo, le nganga pa ia i le aso le Pentekoso, o le papatisonga nai le nganga pa ia. Amen. O le vana, whaoleina, o le vana talia e la oli ia, mamala malama ia Yesu a o lato mafuta. They received Jesus when they were together. Aisa, wa whaatua ma muli i lato ia Yesu. Aizona pona. E mana o mia i lato le mana, le whaunga, le whaatumuina, le mea lofa o le nganga pa ia, e whaatumu ai le tangata whaatua. Ma papatiso i le vai. Papatiso i le vai. Na mai le upo petelu i lana launga i le ngā luenga i lua, luna whai pweto, suma le fitu, whai mai ia, whai mai ia papatisoina o tau i le suafo Yesu Keriso, le papatisonga le vai. Mo le wha maanga luina o a o tau wang sala. Whalongo. Ona o tau maua lea o le mea lofa ale anganga pa ia. Repent, papatiso i le vai, o inga, o na ufa i atu i a Paulo, o repent, o inga lea, salamo maliliu matalia, Yesu leo no tau te wale au tūnga le launga petelu, petelu nfa i atu i tangata i uteia, Yesu leo no tau whaasa taluina, Yesu leo no tau te ina, mo te tau no tau talia i le aso nei, wha mai lo petelu, salamo loa, tali ele fesili la uli na fesili vai o la me o mato fai o mato tete mu mo mato tu o mato loto le upu. What must we do? Afa mai tali ele vai fau. Repent, salamo, luinga, talia. Join ila aingo le tua. Have a new identity in Christ. Fa mai papatiso leo o to ile vai and then baptized in the name of Jesus. Ile vai, ile suafa o Yesu Keriso. Fa mai a mo le wha maanga luina o a outou ngasala. Ana fa mai la ia lea. Ona wha ato a outou maua lea. O le papatisonga lona toru o le anganga pa ia i lunga ia te outou. Ia, e mantua la. Le lau toi fo ina e anga e il tatu tamo a Apollo. Mantua lei, e tu tupu mea umai e Efeso. Ia Paulo ma le au soo ia. A olo i Koronito ia Apollo. O se soo sa aluatu ia ma Yerusalema. A le lau tau mo fail tu stala ia Luka lea. E wha matala mai, Luka le fo mai. E whai mese wha matalanga e winga i mea e lua. I lea, i le tala i tu tonu Efeso. Ia ma le tala i tu tonu o Koronito. Efeso le ei Paulo, Koronito le ei Akulo ma Priscilla ma Apollo, a olo faya le mea lava e tasi. The same issue, the same problem, the same doctrine. O lea tau mawhai ina ia pishu, tau mawhai ina ia tuli atu ma ia maua le autu, ina ia lama le lei tangata, awane inunumi, awane i confuse e winga ile papatisonga. Awangi i maua yanga le papatisonga le vai, ai loa, ai le papatisonga i le tino keriso, ai le papatisonga i le suafa o Yesu keriso, ai fo i le papatisonga i le anganga pa ia. Famtala mai la Luka le se sengo mei e lua, o Akulo ma Priscilla, sala ua o ina Apollo e winga i le papatisonga i le anganga pa ia, wa ia maua le papatisonga Ioana i le vai, papatisonga i le suafa o Yesu, o umafo na papatisoina o ia i le papatisonga i le tino keriso, ai na tele i maua ina le papatisonga i le anganga pa ia. Tatu o Efeso, Paulo la Efeso, sa ia o atu i soo e tusa ma le papatisonga a le anganga pa ia foi. Wala tau whaataunu uina le papatisonga i le suafa o Yesu, ai la tau te lei mawaina le papatisonga a le anganga pa ia. Amen.
Ngā luenga sfulma le valu lusu ma le tasi sa iei mua Paulo i Efeso, ai na mavae atu ia i le alu, na mavae atu, na mavae atu ia i le auso i Efeso, ina o le a malanga ese i le whaai unga o lana malanga wha misionare lona lua. Lea sa ia whai atu ai i le auso i Efeso, o te alu ai o te toe asiasi mai a te o tau pe a tusai ma le finangalo le ali. Woi loa mai ai ia le toe fo i atu lava o Paulo i Efeso e leo sona loto a o le finangalo leo le ali. Na winga o le finangalo leo le ali ai sa leo toe o mai Paulo i lana malanga lona tolu toe o mai fea i Efeso. Ain tau whaatu tu Paulo e aluanga i Galatia pe aluanga i sisi mea e asiasi e kalesia sa ia whaatuina mamua aina taitaina i fo ia le nganga pa ia ina ia aluatu i Efeso. Amen. Anyway, o lena oso mai ei Galatia. Lena oso mai ei na. Aina mana o Paulo e toe whaatutuanga i sisi mea. E sui sisi ana destination. Aina whaiatu le nganga pa ia alu i Efeso. Aisa, o lai whaatali mai ele au le malama e winga le papa songa, a mese o au onga, a le amtanga la apostolo. Tau nuu lana malanga a Paulo, malana o malanga i Efeso, malana mawainai, ia disciples ia po au so o ia. Mai leo mauti noa mai, usam tu whawhine, po o so o Ioane, po o so o Yesu, ai pe fōlinga mai, o ni so o Yesu o tangata whaatua. Tu sai male whai upu e lua whamai, o tangata whaatua. Fai upo e lua na sa wai whapea. O na whai atua i leo ia ia te i lātou. Na maua e o tau lea nganga pa ia, ina ua o tau whaatua. Lo ringa, o tangata wa umo na whaatua. Wa umo na o lātou ta lia ina. Ia Yesu ke riso i o lātou o langa. Ai leo malama i le papa tisonga. I le anganga pa ia. Lo ringa o so o Yesu. Ele ni so o Ioane le baptiso. Amen. Ya, masalo o na ua tau tele le taimi u whaalu i whaamalmal maina o le tātou vaenga i e tolu i le me tau o papatisonga ne i tolu. Ya, te lofo ia i sau fisili ia o na e fisili mai ila ia lea i le taimi e tala toa le tātou leina. Pe a tātou whai tau i ai nei fiafi i neim tau upu pe a i se taimi a toi tango i whai tau. Ina ua whaamana lama atu e Paulo le tala le lei i soo nei. Ma ua lato malama lama. Ma ato atoa lo lato whaatua tua i ake riso Yesu. Ono pi baptisoina i loleo i lato. Baptisoina i lato i la vai. Ma ua lato talia ina fo i malea nganga pa ia. I lea lava aso. Ma e ole me moni lava le au kirisiano le usam tua whawhine i ake riso le fiafi. Po le ale tātou, whamai tātou te toa anga i le lotu, fie whai mea oma o tātou o whanau o le tua, o tātou o tangata e whapea, o tu ina atu o tātou o langa i le lii, ale mea moni lava usum tua whawhine, i le whenga inga fau, e le mawhai, o na avea i tātou mani kirisiana moni lava, pe a whai e le iai lea nganga pa ia o lea tua. E taitaina i tātou. Lea nganga pa ia o lea tua i tu tonu ia i tātou. E mwhaun tātou te pisa, e mwhaun tātou whamau tātou o langa ua mātu tua, ua whaolaina, ua whanau whauina, ua sui ma. Tātou lol tus pa ia, ua tātou tangata, ua sui mai le o langa tuai, ai au noa i tātou ma lea nganga pa ia o sum tātou whawhine. Ele aise mea whapena le whengenga tuai. There is no such thing as a Christian without the Holy Spirit in our lives. Nanga na alu Yesu e whamai o te awina mai lo wanganga pa ia o le fiso soani e na te teitai ia te utou, na te whai loa ia te utou, mea uma, e manu iai o utou. E tātou mantua, usum tua whawhine a whai ua tātou ia ke riso i tu tonu o le au ainga po le ainga o le tua.
e mana o mia lo toe siaki ma e toe just stop and think. Ua ou papatiso ea i le vai. Ua ou papatiso ea i le suafo Yesu Keriso. Suafo le tamā, le alo, ma le nganga paia. Wai mawhaiona e papatiso anga i tu tonu le au aingo le tua. Ai misi atoa. Ai misi atoa le ola fau. You can have the identity without the new life. Ngā le identity a ai te leo i loa ola. Ina ua e papatiso le vai. Alu lo Yesu whaile whina ngā lolon tamā. Purify, set to go, sanctify. Tu ua tu uma lona ola fau. E whai eile whina ngā lolon tamā. E ese le taua. Nei la so o pe on tātou wawai e tonu Efeso. Sa la tau i loa ina le mea moni. Sa la tau i loa ina ia le tāua tele. O onga nei e Keriso Yesu. Sa la tau i loa na whaalongo i ai o la tau. Na tāua le upu ia i la tau. Ai le i ato o toa ai lo la tau i loa ma lo la tau whatuatua. Ai ese le tāua i o le meo le toe. Alu watu o listangata. Toe alu watu o listangata a tonu o ni so o na whaoleina mai to tonu Yerusalema pe na whaoleina mai lea sol Pentekoso le launga pe telu ai li ato o toa lo lato whaatuatua a o le manei o le toe polili atu e paulo lea o onga ma wha mala malama atu le tā ua tele o le papa tisonga i le swafo Yesu ma le papa tisonga i le aingo Yesu ma le papa tisonga i le angango Yesu. Amen. Te tāua. Ia. Awa waile iai usum tua whawhine i le tala a tole nei. Ia, le nai fōlinga mai o lea ua se e atu ia le whainga malanga ale apostolo Paulo o ese mai tutonu Efeso a. Manai foi mai ei le whamtalanga i le whai upoe walu malei whamai ua uru whale foi o Iesu nako ma la unga wha malosi ma tautaltala ma wha o leo le atu ai la tau i mea le malo le atua i masina e tolu a ua loto fatu nisi ia e pelana o ta ua ma nei le alu e upo le atua ai o ma le whai upo iwa whamai a ua loto fatu nisi na le winga na upo loto fatu ua loto te te nisi ma ua le teritonu ua upo leanga mai i le nei lotu i luma o le totele. O le ale lotu le ta umai i. O na e ta umai le whai upu e iwa a me se ale tu spa ia wha Bretania. The way, lango le ingoanga o le lotu kerisiano na i le amatanga o le ala. O na e wha Samoa mai i wha mai o le lotu. Ai o le ala. Ia po le ala moni. The way, lo winga o le ala moni i le tua. O le ingoa whaingo fia lana whaingo ai le amatanga o le lotu. Le lotu i tu tonu i Jerusalema, ma le lotu i tu tonu o Antioka ia ma le alu o le tupu o le tala le lei. Na pau ana le ingoa na ingoa ai. O le ala. Until the time of the father of the church in the second century. Se i o le century lo na lua ma le lon tolu i ta maa le au whātua tua. I le au epikopo na lātou suia i loa ma ave ese le ingoa o le ala. Ia po le teimi ma le teimi o lau apostolo po le apostolic period ma lātou suia i loa i le upu katoliko le ingoa nana ingoa ai ia le lotu kerisiano mai le centuri lo na lua, lo na tolu, ia si ia o mai lava i le centuri lo na wha, ia ma suia i loa wa le na o le katoliko na a mata mai ai. Ia a ua tuulo i ai e Constantino ia ma le whaapotpotonga o tai o lotu kerisiano wa creed whaatasi le creed ia po le tususinga tu mau ua whaingoina i loa le kalesia kerisiano katoliko Roma. Mai centuri lona wha po le tolu lua lima ti a. Ai, ole na, o tūlai mai fo i lau te i le tala le lei,
tonu o sunako fa mai e iei tangata mantua, e iei lava tangata tali tonu, talia, ai iei fo i matangata le tali tonu, tangata te e le upo le tua. Pea on tatu ta ua le amatanga, le challenge lava leo le misiona o le tala le leipo, le kalesia Yesu Keriso, o le te o le folele o le te ena mai oppose o le rebel, o le oppose ia po le go against i le flow ma le watu o le tala le lei. Ai iei lava i la tau tu ma te mai. A le mea sili ona taua, te loa. E le iwa ai Paulo i nei tangata o ni tangata lea o ngā. E le i whapea Paulo ia tuu ai pe ia nei tangata. O te mai ia ona le tue lau ngaina lolo ia le upo le atua. O le upo le tala le lei. Sa manatu ia e te tau na fola i nei tangata le tala le lei Yesu ina ia o latou whaalongo matalia. Aisea, e lua tau sanga na nofo ai Paulo. O le nofonga, o le nofo Paulo i Efeso i le melea. I lona nau e launga le upu e maise e sauti te ai whaopopo ia masina o Paulo i tono o Efeso. Sauti te whaopopo isi masina o Paulo. E moa, ua lua tau sanga, ngai tau maina. E le mta upulea. Lua le lei tau sanga na nofo ai Paulo. Aisea, o le alofa o Paulo i tangata le whaalongo me tangata me kau unbelievers. Awane ngalo, iei believers, e iei foi ma unbelievers. E mantua foi le upo le apostolo Peteru. E le mta upo e whātu se ngā luenga veo po suma lue pe on tātu talno ine stei mo whano. E le ai foi se tasi o lo iei le ola. E le ai lava se isi ngoa i lalo le langi ua foa ina mai ai i tangata. E ma whaia o na wha o le ina ai i tātou. There is no other name under the sun that can give us salvation. No other name. Le ai sesi suafa. Mai wana o le ingoa le suafo Yesu Keriso. Me le na alofa ai Paulo ma launga ma nofo ai pea. Se ia o ina vea Efeso se tasio au ekalesia au tu i to tonu o Efeso. Amen. Famaila ia leo le fai upu e se fulu. Fai upu iwa na e ta ua mai ele fai ungo le fai upu iwa. E le fale a onga o le tangata ingo i atu rano. O le fale mataanga. Mo famai o le fale a onga e famai o le fale mataanga. O le fale lea na whao ngā e Paulo. Tai peo se fale a se tangata, tai peo se tangata fo lele e ingonga fale haya, tangata e maumea le tangata neo turano. Lea na haya ila na ho le Paulo e fai e ia o onga ia e fōlinga mai na liliua ia ma nei tangata o turano ia o onga la apostolo Paulo solo mai e tangata unbelievers tangata le whaatuatua ia ma tangata whaatuatua ma whaalongolongo for 2 years o lua tau sango se teimi umitele. Amen. Se teimi umitele ele tūlanga o le nofo o se tangata missionary tau mawhailenga luenga le tua. Ua whaia fōi e le tua vāvenga silisili i lima o Paulo. O lea ua avea ilona solo ma le tali o tota na ilona tino e a whaamalo loa i mai o whamai ona mabaya i lea o la tu mai ma o i whafo fōi i a te moni ma nganga leanga. Ia lena, mawale ma tau tia o le mana lewa ia Paulo. O le solo ia o le Abram fo lele o le mele pe se tali o tota e le whaia o kuka ia ma le solo mea uma na papai le tino o Paulo na tau ai atu pau ale mea o le pai le mea na pai le tino o lo i le mana ma le mamalu o le tua o Paulo na pau ale mea o le tu atu pe talo atu ia pe pai fo i tangata mamai mamalo lo ele ngata ilea matutuli ai mate moni. Ia e la si alia lale i lalo ifo o le vaengal na o lo iai ia se tangata o se fai taulanga o se os taulang sili malana whanau e tō fitu whamai ona whamalosi le o ia o isi o le au taula itu i utaia o e na whewai o la tō
ta'u atu le suafo le li o Yesu I lunga I e ua iai nganga leanga, ua whape atu, mātou te matuafa I atu le suafo Yesu, o le ua tala ina e Paulo, I o le mela le na whaia lau li ia, ua no nofo mawhao ngā le suafo Yesu, ai ese ma Paulo, o Paulo la i le mana ua whaatu muina le mana o le nganga paia, na i e whao ngā ina le suafo Yesu, ma tutupo e wavenga, ai ala o li ia, le wha ngawa seva, o le whaitau langa siri, ua no nofo mawhai ia wavenga le suafo Yesu, I o le mela na ia, ngai lalo I foltala, wha mai ua lato whai atu la I tangate I te moni, e whai atu e whai mai te moni I a lato, soli, ma tau te iloa Keriso, ma tau te iloa Paulo, a o ai la autou, ai whaitau la I el tala, wha mai ona tuli ai le te moni o lauria, wha mai ua o le atoa, o tau fitudi, wha mai ua toi na a tele no noa, anga e sawa ina, toi na a leini la hei, lo ngau kia ile I e halu la atoa, e se au pala ai, ile te moni. Mo le tau mwhai le mea wha le atua, pe whai le mea wha le nganga, ai na le wha le tino la iai, it is impossible, e le mwhai, na le tangata wha le nganga I pe o Paulo. Le ai whai mai le, whai mai ua iloa, whai mai ua iloa le nei mea I lato umalama o ena no nofo I Efeso o lea, na mele na tupu I vavenga, ia le ngata fo I lea, I o la uli I antau po I whao ngā le suafo Yesu, whai mai, o na o leo le matau ia le te I lato umalava, ua vivi I le suafo le li o Yesu, ua mai fo I lato e to tele o e whaatua tua, mfaali mai matau mai ia lato wa mio, I tau mai ia lato wa mio, le identity, le na tatu talanoa I whamua, tau mai o lato o langa, tangata whaatua tua, wa tau mai I lato wa mio, demonstrate by their conduct, o lato a mio I o lato o langa, oka le mana ia a. Mai to tele fo I o e, na whaitonga fiti whaatau la itu, na whaapoto I lato, a lato tusi, ma su sunu ai luma o tangata uma, o na lato whaitau lea I a lato whaatusa, ua iloa ai ua 50 o afe o tupe auro. Nā le mea o tupu I lauri ia lau whai mea whaatau la itu ia, ina ua telitonu ma ua matua I ofo I wavenga na whaia e le apostolo Paulo. Nā le mea o tupu whaatuatua, ua li liu, e whawhion tātulo, whai mai ua o lātou saia, I a lātou tusi, ma lātou mea na whaonga I a lātou mea whaipele, ma lātou mea whaatau la itu, ai mai se o lātou tupua, na nai lalo le whai upo e lua se fulu. Ia, le nā. A le whai upo e lua suma le tasi, o nai amata e whai mai umawai a mea, o na tuule e Paulo I Loloto, a uma o na uiane I Makedonia ma Akaia, e alu I Jerusalema, ua whaapeo ia, ua mawai o na ouiai e te tau o na oua siasi I Roma. Ia, o na awina atu lea o ia I Makedonia, o tangata e to olua, e o na te au ia te ia o Timoteo ma e rato, a o ia ua whaipo o na nofo I Asia. Na, taloe, wha uma le vaiaso lea le tātou mta aupu lea wa le io atu I lesi mea tāua, le afa o le tātou mta aupu. Alma neia I o le mea lea, o lea ua vaaila apostolo I luma, ua iloa le unga o lana whainga malanga lon tolu le wha apostolo, e whaaiu I Jerusalema. Aina niaile nau o le apostolo, o ia e fialu I Roma. That was Paul's desire, is to go to Rome. He wants to take a journey to Rome. Wha umai langa missionary, langa wha missiona. Ya, msalo tatu teo ia I vaiaso lea, po lea le mea na tupu. A le mele ta ua mai I. A ele I alu Paulo I lona ala, e ui atu I Makedonia. Ale maneia o le awala le toina leo fai. Ua mua ua awina mua ia Timoteo ma le tangata ingo ia Erato. O Erato e fōlinga mai o se tangata e sau mai I tonu o Makedonia.
e na te malama i le ekalesia e mai se o lona whaamaonia ina o le tala a Timoteo leo le alu e whai i ekalesia wai le tasi se ekalesia. O le mele fina ngalo, e mele mna o le apostolo Paulo. Ina ia ui atu, e luatu muli o iei Makedonia. Wa ta pena se me alofa mo Yerusalema i le auso Yerusalema. Aisa, o le taimi ia na faisi soso o mafui e tu tonu o Yerusalema. Ma iei se a faina o le auso i tu tonu o Yerusalema. O lala iei le mana onga, there is a special need, not only financial need, possession need, mea uma o lava, mea uma, e maise ale tupe. O lai mana o Paulo, e oso atu, wa uma o na ao, wa uma o na tāpena. Ia, tau te whalongo fo ia i peona, tusia ia Koronito, ma lui Koronito, ma ngai a kelele mea alofa Makedonia leo o sau, leo o woso mai, ma au mai, a au tou, le aia se mea ngale pisa, e leisto mea alofa e whai e ave ma au tou uso Yerusalema. Lela e tatu whaite wina nei, na wina ai le ulia o Timoteo me rato, e mua atu, ai whai mai le whai unga le whai upo e lusuma le lua. Ai se i o whai pō, o na nofo i asia, le fo saule upu le whai pō, le tatu tau iai, ina o tau nuu Paulo i Antioka, le ala wingo le whai pō, he has to stay for a little while. Ringa, o ni nai vai aso. Po o se masina foi. A o lea o le anofo. Ai wha mua atu i si uso. Po lana whanau whalenganga. E tā pena se mea lofa mo Yerusalema. Le ua po el mawo fau le apostolo. O ia, leo le aanga i ngai fo i atu Yerusalema. Ia, ma le lilo i ona manatu. Ia o le alaku whalpui pui e Yerusalema. Fuka ave whapangtai. Roma ia si tātou noai. Ele vai aso lea, tala atu tātou leina. Pe iei sau fasili, pe iei foi se meti fi fa popo mai ai il tātou mta upu le nei fiafi, talo lea na tele, na tātou talanoa i papatisonga e tolu, ia, tonu foi e ese so si le fia, ese foi saua o onga, ia, mai se tonu si o te tau o kalesia i mea tau papatisonga, ma tau rio le papatisonga le vai, o le papatisonga whatofu. Ia, le usau tātou wala mua. Talofa la. Talof. Alo soifua la sunga. Ya, malo la soifua. O me tama. Ya, mangayale por kalame mangayal falonglong aku. Kusa fo ima fa mamla mangal kede o meore. Fiong pa ya de kuoma me fu isaul fenga kwai ti kaul fenga fo. Tai. Ai ele ola oficido que fia mal malama fonki. Ya. Au fo inge I kengal fingalo pe. Ava ku ai ola wa fia mal malama. Le pap ke manga wa kusado le pap kiso a. Ya. Wa wa kan ko ngal pap kiso nga pe ola fa ko kola ka ke ulu fa le da wa ngole ko pe sa wa pe le. Ya. Mai fa mama inga fo kai ka lang sala le ka o lang sala ku fa solo ya kama eva ali fonki ya ya ale mangala lo manga ale o mai ka wa fa pe o le si papa ki songa inga ya ka de o le mang ko fa pe o lo papa ki songa lo ngalu pe o le me lo ka papa ki songa ale ka ke lo ko fa ko ma lo me ka ke ya matuli fo ile o le tusi finga le luka mtau po tolu o fai mo mua o sumal tasi ngai o ai ia Yesu o ia upo Ioane el Baptiso fa pe upo Ioane el Baptiso o a ulava o te papatiso i le vai a o le muli mai e na te papatiso ia te utou i le anganga ma le afi anga mala oi bolong winga e isi papa songa e mul mai mela lenga fa tu ia Paulo ia ma akula ma pisile la uri ele mamlam e sili atu le papa songa a le mul mai nai lo le na mo mai oi o Ioane el Baptiso
ai elenga al papatisonga le vai e whataua e lau ki usiano le whengeng fau. E whataua fo le papatisonga i le ainga o le tue te urufale ai tonu. Ia ma le papatisonga lea i le anganga pa ia o le mea alofa. Boe tau mo mai. Ma alofa kai de bu kamala la maku ye. Lau fa ma manga lau sunga. Le fa fenga. Ia fa kai kede mo pa mo mai foi ma mai foi fa ma man ku foi ma le fia ma mo singi ko ina. Tai ya jol tama. Mo le tanga fa kai kede lau sunga ma le. Fa for ko ma ngo fa alo ka ko nginga ngai mun mai ko re ko mo ku ya mau. Tai familia le tu le fiafi a jol tama. Ja, pa eso fue con qui. Ja, pa eso fue. Eso fue. Mal sili mal la mai, ja. Patalo for listat volau talo. Abon. Yo, take. Amoy. No we have kai. Ngai wo ye paso pa kai de foi eso. Ye le. Ye mere manga mai ko de. Also, olga po kala mengi di sore pa kisonga. Dio. Ia lango i le vesi e la uri e olai o kolingiko ale foi fai ku i e fesole ka puale kas. Alma ia poni lo pa manga mai di pa kisonga le baia per menga tau foi si songa sko ngalo mo bai. Ia. Ole o kisonga le baia. Ai pa pa mai Leila si dia kula le mul mai kia o pakiso le nganga pai. Ya, na. O talanga yoni. Malanga lai mo tanga te lana papitsonga le vai. Il salamo. Ya fe mai yoni. Ya o la papitsonga. Ya o nga al papitsonga le vai. Ai sili atu le o lo muli mai. O ia na ia. Ele fa mai le mo pai o kere ma fai go kakara inga ngo se varga kale bul. Ya, na. Na. Oh, this crazy. Oh, sorry. Na. Kai poni mo le ka ko faso. Le ka buli akwa. Fa tai la vale lango mai ma fa lango mai tato por clame. Ya, pa ol mole. Agora ka ko ki foi ko fa lo O mere shia tu tato por clame, malule tulu e fa pe foi la sunga. Fa te tele lava check. Ya, alo fatu. Ya, poni alo fa ko. Ya, God bless. Fa. Fa se foi. Na, ya, na e manol tato leina ba fia bala mai, mes foi so finangalo, mes of city. Ya le na. Ya. E le foi sa faina pe a fai e fa te ia oe e mata upu i me te papitsonga le fiafi te lole. Salo po le lima pe onu te usanga lu te mantuana o shea foi metal noa tua il mata upu lei e le tau o le au onga le meta o le baptism ia pa papitsonga. Ia, mai ese lava, ma le stangata. E pe inga le tasi ale papitsonga lai lona mafau. Na whaalongo iai. Ia, o le papitsonga i le vai. Ia, pe tau ha pe o le papitema i nisi o. Pa ole me ese ele upu paptiso ma le papitema. Ia, o le papitema. Ia, o le whaatultulu. Whaatultulu lea i le ulu o le tangata. Ia, po le pepe. A o le papatisonga. Le upu paptiso, o le winga. O le winga monia le upu paptiso. O le deep down po le lolo ilalo, le winga e lolo whaalilo. O le tāua fo ilalo whaatino le lolo whaalilo ilalo le tangata. E whaingo fia una whaamamlama le tāua o le meta o le papatisonga le mai. O le meta o le berry po o tanu, o le tanu mia i tu tonu, o le vai o le tangata tuai. Ai sau lunga le tangata fou. The old life is buried in the water, and now the new life is coming up. Sau fa fole o la fou mai tono le vai. Ia mal watu lo e faile finangalo le tu e peo Yesu, no le sau mai lunga le vai i Yortana, alu loa faile ngā luenga o le malo lon tama, tu samalitala le na sau ai. Na, e se le taua. Ia, te loa le
O le mele na tātou taltal noa i le whai unga lama o le tātou mtaupu. E se foi le tāua. O le mamole ngā lulue whatasi o e kalesia. E meise o le whelangolango mai ma au e te ai tu tonu wana o tu tonu lama o lau e kalesia. Ai ia e ai atu i fafo. Po le ase mea o mana o mia e leisi e kalesia. Na. Peilau Yerusalema le ie latu mana onga mo tua ma walalo ala tūlanga o Yerusalema na ia i le vaitemi lea. Maise o le ngata o le leanga o kaisa ia ma Emperor a Roma ia vaitemi. Ia a o tūlanga foi o mafui e a whaina ai tonu o Yerusalema. Ia mamana o mia i la Joseph Soswani. O la laenga lue Paulo. O la pisi solo Paulo i Asia. Ia ma Europa. A o la alulo na loto i le Mother Church. I le ekalesia tonu. E ui lava o ane tioka na awina mai ai le whainga malanga wha missionare tolu o le apostolo Paulo. Ai tā ua lava i le loto o le apostolo. Ia le ekalesia autu, the Mother Church. Le ekalesia whaatina i tu tonu o Yerusalema. Mele sa na unawai o ia, ina ia wala au i ekalesia o ma ia, sa ia ngā lue ai ma whaatutuina, ina ia langa le loto foai. Ina ia whaaputu, ia mao se mea lofa, ma whaaputu se mea lofa, ona au mai whaatasi la ia lea, a fo i le lato whainga malanga. Pifo linga mai wailoa e Paulo e le tu isi si malanga e tu e sau i, le tu isi si malanga lona wha. Tolu lava na malanga, ia wha i le malanga leana, ave ai wha tanga tautaua, pena ave wha pangutai i Roma, ai tolu a malanga la apostolo. Sana wailo le leia la apostolo i le teimi lea. Wa o mai ia le tau fiafi o lana ngā luenga wha missionare. Wa matau na set up me uma, wa matau na whaatulanga me uma maltulanga o le tau nuua le apostolo Paulo i le meo lo fio iai. Fio o Yerusalema. Ia o na fuafua e lola ia lea. Mo Roma o lo fialu iai. Ia o le sauru tātu walau, talofa, batu le amnoa le tātu walau lea, talofa lava. Talofa. Lai. Talofa. Soi fua. Ia, o ile sa no fa moli. O sua. Sua, ia, sa no mai sua. E fa moli la va. La suma pasta. O le avu, o le papo ki songa. Ia, on ka dia la suma o e va ki songa e ka desia. Ia. Ia, o le ki fia mara mara. Lenga o kaika saka salo kaiki. Ia. Ia, maka dia lo sunga ia, ai kisira fia ole pau kisonga lo kaiki, pinga o whakurukuru. Ia. Ia, pinga yang o mai i New Zealand ia hoa sui fo i le e kalesia wanga ia i ole i le whapera o kapai a koe ka ke whaiki o inga le pau kisonga ho ia loko voisaka iai. O le papisonga ia le o kake ilo ka ia le e au ngā papikiso fo ia i o ange i Yesu. Ia pe fo ngā i saunga o le whaakofu. Ia wā kua lea fia. Pe fo i o le kaka e mga o mia le meo le pe a wā kua lo mukuma lea fi. Pe a o le kaimi e fia alo e ka eli. E se parapara o le kingo i ngā luenga o le aso. Ma fia ngai mga ia. E peila o kasaola i papkisonga i le loko whaolainga. Peo la e wholo ala o wholo loko whaolainga i le papkisonga lea le. E ang papkiso i o ange Yesu. Ai peo le mea ngā le o Fiwhia City. Pe iei la se ngā papkisonga i e wa e anga whaia. Ka kiri a kawanga wa ai papkisonga sa papkiso i hoi kai Samoa. Au kalai kiki aka kiri sau ngengi sila ilo wa malo pala la va tai pas. Okay.
ia pauale mea foi lele sungsua o le papitsonga ia ele tuspa ia o le papitsonga whatofu ai o le swinga lava o le whaanga solonga mai o le talafa solopito o le karesia ia na ia swinga o sui e whapopitonga ia sui fo i tangata taitai ai ao i tūlanga o le whaatinonga o le papitsonga ia whaaltuspa ia biblical baptism o le papitsonga whatofu sa whapena o le whaatinonga i tangata i utaia e whatofu ia malisi mea o le senga ma folele o te tununga i me tau papitsonga pei o tausanga mani matua o le tūlanga awa o le papitsonga Ioane o le papitsonga o le Samoa ele Samoa la se pepe ele faitio fo ele i tūlanga pe taule pua ma fa esea fo ia tel tolunga anisi o kalesia o paptema ma baptiso ia pepe o la utalia tulena o le tūlanga o le papitsonga o le tangata o Samoa ua matua ua ilole sala ma ua Samoa e te tau na alu e papatiso i le vai ia ina ia maua ilo la fou ia masaulu tangata fou e alu o le swinga ia ua ia ina inisi fo e kalesia ia o ngā fui ele lei o le tūlanga lava o le whaatinonga ia e pe ua whaatino i se awala whaingo fie ia ma le tūlanga ua iei fo le malilienga a pūlenga ma covenant o e kalesia ala usunga io le ala leo le sidi wa beila o le si manga o la u paso fa mal mole pasta ele pe yo me le e fa ele fa pa ianga o me o pepe before the baptism ele sounding tau o le service of dedication o le foai for melan fa ia Yesu ele i papatiso ina Yesu i lona pepe ai na foai na ave Maria mo Josefa ele mo o Anna mo Simeona le o staulang sili sa iai tu atu ia Yesu na watoa po e valu ia ma talo ai ale o staulang sili ia ma fa e atu mo foai ia tu ile atua lo inga la o le sauninga la e fai pepe o le foai ile atua fa pa ia le tino ang sala ia ma dedicate fo ile tu e pe no fe ia Yesu ia o malta te mi sua nge ke ko e fa po melo sini o malama to va tai ia lo fa tele atu pe ia fera ile vale tu ele sum tai fera ile va yaso ia complex fase voa ia tatu por clamela le va yaso tatu fai u se talo pa te tele lo matu tua ne fiafi fai wina lo matu por clame ne fiafi le manuia lo fatasi mai ma lo so sani mai talo atu ina ia alofa ma watu la upu ina ia faul falingo fie ma mai foi na yo matu tangata Samoa mai se lava i matu na mafuta mai ne fiafi so sani la upu le tua i silfia ma le loa ya wina i matu ia ave lava le mea e tala fiangai ia ia whapena ona ese se mea i le tala fiangai le tua ma le whafonga o tangata ai au ngā lau upu ma se mea tāua i o lātou whinangalo mo mātou loto whaamanuia mai le ne fiafi whaamanuia le tua i le au aunanga le nei le tio lau pulenga ma lau whaingaluenga whaamanuia i o tangata Samoa ia whaamanuia mai le ne fiafi mea umalo mātou tama fo i atu i atu elevi inga e whaavau ono Yesu mātou te talo atuai. Amen. Ia, Samoa le tātou por klamelina ni fiafi e asolea, whauma le tātou mta upo sifuru maleiva, ia, ma tātou amata atuai ele mta upo e lua sifuru, paulawan mea, whai tau lau, whai unga o lau mta upo sifuru maleiva, sumaleiva, o lo iaise kalesia, se men tupu tonu le kalesia i Efeso, ia, na maneia ia, tātou mai uma tātou whai tau malama le iai. Ia, ne fiafi, tātou tue wheloa i rea so fau, ai, mo le nei taimi, o la auto, au na le poni fono ti, wha soi fo ia mo le nei taimi. God bless you all.